Dewan juri yang terhormat, inilah penampilan talent menyanyi dari Jerry Airlangga. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Muhammad Farhan Zahid. Tes. Best part dari Daniel Caesar. Boleh nyanyi bareng-bareng ya? You don't know, babe, when you hold me, kiss me slowly, it's the sweetest thing, that it don't change if I had it my way. You don't know that you are. You're the coffee when I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. You're the one that I desire. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see. I know you're a star. Where you go, I follow. No matter how far. Even life is a movie, and you're the best part. Ooh, you're the best part. Ooh, the best part is the sunrise and those brown eyes. You're the one that I desire. And we wake up and we make love. Makes me feel so nice. You're the color when I need in the morning. You're my sunshine when the rain that is causing. You're my sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see. I know you're a star. Where you go, I follow. No matter how far. Life is a movie, and you're the best part. Ooh, you're the best part. Thank you so much. Ya, terima kasih. Dan penampilan selanjutnya dari Rima Nabila. Tell me, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. More gonna hang back again and text me, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Your every picture, 내 머리만 떼두고 싶어. Oh, babe, can be my teacher. 내 모든 것 가르쳐줘. You
my love. I waited longer for a girl with love. Thank you. Baik, selanjutnya Alpina. Lek lembang perahu bidadari sungai Musi, janganlah lupa meli telo abang. Belaga rupa penyabar dan baik hati, kakak ganteng tang Palembang. Kaku banyu batang hari 9, mengalir bermerah di sungai Musi juga. Elok laku ngesi rupa cinta menawan, buat adik siang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau melasungi musik kesusah, nak ke Pusi laju ke Sasa ke Kalidoni. Badan sago pikiran ngesati terguncang, kagak ke kakak kalau begalak jadi laki. Ayah ucapnya mudah tapi sagonian. Ayah saman nyai lagi yang bener-bener seteluan. Ayah saman ucapnya mudah tapi sagonian. Ayah saman nyai lagi yang bener-bener seteluan. Ayah saman, ya saman, ya saman, ya saman. Baik, terima kasih kami kasih. ucapkan kepada para peserta. Boleh langsung turun. Ya, dan Iya. istirahat terus berkoordinasi dulu terlebih dahulu ya. Betul. Dan kita sudah sampai di 4 grup terakhir. Nih, di grup Ada siapa sih? ke-15 Langsung saja. ada Atira Izdihar dan Muhammad Rido, Aidil Muhammad Rizky Adiputra, Maharani Putri. dan juri yang terhormat pemirsa Pal TV dan seluruh pengunjung Opi Mall. Ini dia penampilan dari Atira Izdihar. Good afternoon, everybody. So today I would like to present a story, and the title is Princess Isabel. So let's just start it. Once upon a time, there was a princess named Isabel. She loved to sing very much. She sang anytime and anywhere. But when she wanted to sing, she asked everyone to be quiet. Shh! If they didn't do that, the princess will get angry and mad to them. One day, when she was singing, "Where is the land I come from? Who lives where I was born? Why's my memory starved with a storm?" Suddenly, an old woman as a beggar came and asked Princess Isabel for food. "Oh, Princess Isabel, please give me some food, princess. I'm so hungry. I haven't eaten for 2 days, please." Princess Isabel was very angry at that time because that beggar disturbed her when she was singing. She said, "Didn't you see that I was singing? How dare you? I don't want to see you here. Just go. I said go." That beggar shocked. She got sad and angry at the same time. "Oh, Princess Isabel, you have such a bad heart, princess. You treat me like a trash. I'm cursing you. From now on, you cannot sing anymore." That old woman walked away and left that place, but princess wouldn't care at all. She just continued to sing again. Where's my voice? Where's my voice? Is this because of the lady? No. Where is she going? Hey lady, where are you? Please give my voice back. Don't take my voice. Please come back. Where are you? Let's try again. My voice. Where is my voice?
anymore like she used to. She regretted about everything she had done to that old beggar. And from this story, we can learn that we have to do good things to people. We need to respect them no matter who they are. Well, I think that's all about my story today. I want to say thank you very much for your attention and good afternoon. You're welcome. Selanjutnya Muhammad Ridho. Selamat sore pemirsa, bertemu lagi bersama saya Muhammad Ridho dalam PAL TV Sport, di mana pada laga malam hari ini akan ada pertandingan Sriwijaya FC menghadapi Manchester United, di mana ini akan menjadi laga lanjutan final Piala Dunia antar klub. Langsung saja kita terhubung ke Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, di mana laga pada hari ini akan benar-benar menjadi gengsi yang luar biasa bagi kedua tim, di mana pemenangnya akan menjadi klub terkuat di dunia. Dan wasit sudah telah meniupkan peluit tanda dimulai pertandingan. Pertandingan langsung dimulai oleh main Manchester United, menyerang langsung mengumpulkan ke belakang. Ada Sriwijaya FC mencoba menghadang. Oh, lewat apa Valencia menguasai bola, umpan Rooney dan gol. Luar biasa permainan dari Rooney, membuktikan bahwa Stadion Jakabaring ini benar-benar menjadi tempat untuk mencetak gol bagi pemain satu ini. Dan kembali Sriwijaya bisa mencoba membangun serangan. Oh, tampaknya dihadapi oleh Eric Bailey. Gagal tadi kita lihat. Mencoba kembali mengumpan. Oh, Manchester United mendapatkan bola kembali. Sayang sekali. Sriwijaya FC gagal memanfaatkan kesempatan berpeluang emas ini. Dan kick off babak pertama pun usai. Kita langsung terhubung ke Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring untuk melanjutkan laga babak kedua, di mana Sriwijaya FC saat ini sudah tertinggal dengan skor 1-0. Ya, langsung dimulai. Erlangga Sucipto menguasai bola. Erlangga Sucipto. Oh, langsung mengumpan ke Yongki Aribowo. Membawa. Tidak gol. Sayang sekali. Peluang berlian. Intan emas permata. Sayang sekali. Ya, tampaknya emasan bola terus dikuasai oleh pemain dari Sriwijaya FC. Sriwijaya FC mendominasi pertandingan di babak kedua. Dan peluang bagus dan sayang sekali. Dan wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Selamat untuk Manchester United menjadi juara musim ini. Ya, sekaligus ini menjadi penutup di laga musim ini. Sriwijaya FC harus menerima kenyataan bahwa Manchester United berhasil menjadi juara di Piala Dunia antar klub. Terima kasih, bravo PAL TV Sport. Salam PAL TV Sport. Dan selanjutnya Aidil dengan komentator bola. Para pemain terbaik Indonesia dari seluruh penjuru Nusantara akan berkumpul di Gelora Sriwijaya Jakabaring International Stadium untuk menjamu Sang Raja dari Benua Biru 2019. Salam olahraga. Senang sekali saya Aidil dapat hadir menjumpai Anda dalam International Friendly Match Indonesia All Stars yang pada hari ini akan berhadapan dengan Liverpool FC. Dan kita akan segera menyaksikan pertandingan di babak yang pertama, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Dan kita sudah terhubung kembali dengan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring International untuk segera menyaksikan kick-off babak yang pertama. Wasit Muhammad Tariq Al-Kitiri sudah berhasil ataupun sudah melakukan tiupan peluit panjang tanda dimulainya jalan pertandingan. Dan bola kali ini masih dalam penguasaan pemain Liverpool. Pemain dari Indonesia, Evan Dimas, coba mengejar di lini tengah. Evan Dimas terlepas bolanya kali ini. Bola terlepas, kali dikuasai oleh Adam Lallana. Langsung berikan ke depan kepada Sadio Mane. Sadio Mane cutback, kembalikan kepada Adam Lallana. Sensational finish from Adam Lallana. Muhammad Ridho has no chance to stop that. Absolutely beautiful open scoreline. Liverpool lead 1-0 over Indonesia All Stars. The games restart again. Scoreline is 1-0. Dan kali ini kick off dilakukan oleh Evan Dimas dan Ilya Spasijevic. Bola dalam penguasaan Spasijevic, kembalikan ke belakang kepada Fadil Sausu. Fadil, delay permainan sedikit Fadil. Masih Fadil Sausu, kembalikan kali ini kepada Abdul Estaluhu di sisi kiri penyerangan. Abdul Estaluhu berikan umpan silang menuju Ilya Spasijevic. Sensational header from Ilya Spasijevic. Indonesia All-Star
the scoreline over the King of Europe 2019. Scoreline is 1-1. All Stars, Indonesia All Stars 1, Liverpool 1. Dan kami akan kembali lagi dan berakhirlah sudah pertandingan di babak yang pertama pemirsa dengan skor akhir 1-1. Dan kami akan kembali untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi di pertandingan babak yang kedua. Kita lanjut lagi pertandingan di babak yang kedua. Pemirsa, kick off sudah dilakukan. Dan kali ini bola dalam penguasaan Liverpool kembali dengan skor 1-1. Tentu saja Liverpool tidak mau tertinggal lebih jauh dan berakhirlah sudah pertandingan. Pada sore hari ini saya Idol berserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh atensi Anda. Sampai jumpa lagi di pertandingan berikutnya. Baik, selanjutnya kita persilahkan Muhammad Rizky Adi Putra.